Waqt is-summit ta' Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li r-rieda politika, il-kuraġġ li taġixxi u l-għaqda Ewropea huma l-ingredjenti ewlenin li jistgħu waslu lill-Unjoni Ewropea għall-aqwa żmien tagħha. Let's be clear, Europe's citizens are watching. They are watching us, what we do today, tomorrow, in the next few weeks and months. They expect action, they expect it quickly, and in times of crisis, ultimately leadership matters, and we will lead with unity, with ambition and with courage. Dwar l-Ukrajna hija saħqet li l-paċi tibqa' dejjem fuq net tal-aġenda, iżda l-President Metsola wissiet li l-paċi għandha tkun ġenwina inkella ikollna biss l-illużjoni tal-paċi. Dwar id-diviża, l-President Metsola insistiet li l-Ewropa għandha tippożizzjoni ruħha bħala forza u mhux tinasar bejn qawwiet oħra minħabba nuqqas ta' ambizzjoni li jfisser li tkun preparata, ikun hemm investiment xieraq u li nkunu serji fejn tidħol is-sigurtà. Dwar il-kompetitività, l-MEP tal-Partit Nazzjonalista laqet il-passi li saru permezz tal-Unjoni ta' tfaddilu l-investiment, iżda żidet tajt li jridu jsiru passi ta' ġgant. Hija tkellmet dwar il-qafas finanzjarju multianwali u enfasizzat li dan se joffrilna opportunità tad-deb biex nallinejjaw l-infiq tagħna mal-prijoritajiet strateġiċi u komplit l-status quo mhix għażla. Hija appellata għal riformi sinifikanti biex il-budget ikun aktar sempliċi, aktar flessibbli u aktar iffukat fuq ir-riżultati. Fl-istess waqt ħabbret li se jitħejja rapport mill-Parlament Ewropew li se jkun preżentat f'Mejju li ġej.